Kristo zipigie juu sana. Mukama tumwebaza ekisa kye. Mungu tunamshukuru juu ya neema yake. Era ndi wano okubaaniriza na niko hapa kuwakaribisha ku Sunday yaffe esooka dimanshe yetu ya kwanza mu myaka gyaffe gino emirala 5 mwa hii miaka yetu ingine 5. nawulidde bagirangirira, Alisikia bako banatangaza, n'olwekyo ne twebaza Katonda na kwa hiyo tunashukuru Mungu tituli balamu bulungi. kama tuko wazima kabisa. Haleluya. Haleluya. Mu biseera bino Mu wakati kama na hizi, kama abadde ayogera mu kyawandiikibwa kyabadde atadde ku mutima gwange, Mungu alikuwa anaongea maandiko yenye alitia kuroho yake. tugamba mu Zabbuli 127 Anatuambia mzaburi 100, nti waba takuumye abakuumi bakuumira bwereere. kama yeye hachunga wachungaji wanachungia bure. Ekitegeeza ffe okubeerawo ku Sunday Inamaanisha sisi kukua kwa hii siku ya nga tuli Mungu. wano ekiseera kye Na tuko hapa mwa hii wakati. yatukuumye, leka tumwebaze, tumukubire engalo ez'ekitiibwa. Yeye ndio anatuchunga, acha tumshukuru na tumpigie makofi ya heshima. Era n'ekisingira ddala Na ya zaidi sana mbaaniriza na wakaribisha ate mu nnyumba ya Mukama, mu nyumba ya Mungu, mu bwakabaka bwa mu Katonda, ufalme ya Mungu, eri kabaka akulembedde ebintu byonna. kwa Mukama mfalme mwenye anatawala vitu yote, ule Bwana wetu. haleluya. Haleluya. Kale n'olwekyo tugenda kuwulira ekigambo kya Na kwa Katonda, hiyo tutasikia neno la Mungu. ka tweyongere okukiteeka mu maaso ga Acha Mukama. tuendelee kuitia mbele za Kitaffe Mungu. ayinza Baba byonna, yetu mweza yote, nate tweyongedde okukakkana mu tunaendelea maaso kushuka mbele zako. g'otuleese wano ekiseera Wewe ndio kino, umetuleta hapa wakati hii, era tusaba na tunaomba nti leka acha ekigambo kyo neno lako kyeyongere okuzimba obulamu bwaffe, iendelee kujenga maisha yetu. awo nno ekitiibwa kyo Hapo sasa kineyongera okulabisa itaendelea kuonekana. mu linnya erya Yesu Mu Kristo jina la Yesu Kristo mwetusabidde ndio n'okwebaza. tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Lwaki temukubirako worship? Juu ya nini msipigie waimbaji wetu makofi? Yeah. Bajja kudda era mbeetaaga naye basooka. Batarudia, tunabahitaji tena, lakini mwanze mpumziki. Haleluya. Haleluya. Mubongere engalo. Mubaongezee makofi. Batendereza mu Luswayiri, Banasifu mu ne Kiswahili, baleeta Oluganda. banaleta Kiganda. Oluganda oli yani Fisto, Fisto. ndugu yetu Fisto, Fisto n'alyoka wetuulireko wansi. unaweza kuikala. Fisto n'alyoka ndeeta nange wondaba wali. Fisto jua anamleta na ukimwangalia pale. Ettendo ne libeerera ddala wali lya Mukama. Sifa inakuwa pale ya Mungu Waliwo kabisa. kali kali ke tutemera ddala weeka. Huko ile yetu tunakati yaka hivi kabisa. Ne sister wali Na dada n'akaleeta. yetu pale anaileta. Bakubire mu ngalo Bachapie ez'ekitiibwa. makofi ya heshima. Mwebale nnyo. Asante sana. Ate bantu mwe mwebale kwagala Mukama. Na nyie watu asante kupenda Abamu Mungu. bagambye nti olwaleero sooka olindeko. Bengine alisema acha siku ya leo nguya kwanza. Naye oli wano akubanga weesiga Katonda ate oyagala Mukama Katonda, weekubireko mu ngalo ez'ekitiibwa. Wewe uko hapa juu naaminia Mungu na unampenda, jipigie makofi ya heshima. Haleluya. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Bwana Yesu asifiwe. Olunaku lwa leero Siku ya leo Mukama yaluteekateeka Mungu aliitayarishaka okuyisa mu bukulembeze obw'obuweereza buno, kupitisha mu ufalme ya hii huduma, ne tulwawulako kubeera nga lwe lunaku lwe tukwata abaana baffe tukaitenganisha kuwa siku yenye tutakamata watoto wetu okubasabira okubateeka mu bunabbi bw'omwaka guno. kubaombea juu tuweze kubatia mu unabii ya hii mwaka. Kubirako Mukama mu ngalo Chapia Mungu makofi ya heshima. era Na tena bwe bubaka bwenze nabo njoo message yenye tunakia nayo nga bugamba inasema abaana watoto ab'obwakabaka, ba ufalme. mu Luzungu Mu Kiingereza kigamba kingdom children. inasema ufalme ya watoto. Amiina nnyo. Amena sana. Kubanga tuli mu bwakabaka bwa Katonda, Juu tuko mu ufalme ya Mungu, kati tetusobola kwogera kintu sasa hatuwezi kuongea kitu kiri wabweru wa bwakabaka bwa Katonda. yenye iko nyuma ya ufalme wa Mungu. Haleluya. Haleluya. N'olwekyo gwe omwana ali wano, Na kwa hiyo we mtoto mwenye uko hapo, kulawo amatu go fungula masikio naye yako okusingira ddala omutima gwo, na zaidi sana roho yako, ate omuzadde na muzazi, bino ebigambo nabyo bibyo. hii maneno na weni yako. Haleluya. Haleluya. Kubanga omwaka guno Juu hii mwaka Mukama yatugamba Mungu alituambia mwaka gwa kitiibwa kama ki, ni mwaka ya kuona heshima yake, okulaba ekitiibwa kya Mukama. ni mwaka ya kuona heshima ya Mungu. Kigenda kweyongera okulabisibwa mu bulamu bwaffe, Itaendelea kuonekana maisha yetu, kigenda kweyongera okulabisibwa mu mirimu gyaffe, itaendelea kuonekana mu kazi zetu, kigenda nakweyongera okwerabisibwa mu baana baffe. itaendelea kuonekana mu watoto wetu. Ensonga lwaki tukikwata ne kiteekako essira. Ndio maana tunaikamataka tunaitia kwa heshima. Haleluya. Haleluya. Kati no tutuuka ku ky'abaana, Sasa tukifika juu ya watoto,
kikulu. ni ya mkubwa sana. Omwana ali wano gamba Mtoto mwenye kuwapa sema nti kikulu nti wendi. ni ya maana sana kukuwa niko hapa siku ya Naye leo. omuzadde wulira kino. Na mzazi sikiliza hii, Eky'omwana ya mtoto kikulu ni ya maana mu sana maaso ga Katonda. mbele za Mungu. Mukama yeebazibwe. Bwana Yesu asifiwe. Okiraba otya nti no kikulu? Unaiona namna gani gisi ni ya maana? Mu lubereberye Mu Mwanzo, essula ey'okusatu Mwanzo sura yake ya 3 olunyiri lw'15 mstari wa 15, ogenda kukulaga nti kikulu. pale ndio kwenda kuoneshea kama ni Naye ya omukulu maana. bw'abaana Lakini ukubwa ya watoto bulaga okutandikira ddala nti Yesu yennyini inaanzia mwanzo. Yesu mwenyewe we yali ajja mu nsi muno kwenye alikuyaka mwa hii dunia teyajjanga muntu mukulu. hakukuyaka saa vile mtu mkubwa. Tetukeera ku makya Hatulamkiake asubuhi ne tulaba nga Yesu avuddeyo agudde bugwi. tunaona Yesu anatoka anaanguka tu dunia. Katonda yali ayagala otulaga obukulu bw'abaana. Yesu alikuwa anataka tuonesha ukubwa ya watu. Kye yakola Yenye alifanyaka n'ayita mu taata ne maama w'oku nsi eno, akaita baba na mama wa kwa hii dunia, Mary ne Joseph, Maria na Yusufu, ne bamuzaala nga kabebi, bakamzala saa vile mtoto, ne bamukwatanga ku mukono, bakakuwa namkamata ne kumkono, batambulanga naye, banatembea naye, ne bamutwala mu children's church. banamubeba mukanisa ya watoto. Era olulala ne bamukwata ne bagajja kati ogende mu kanisa enkulu. Na siku ingine wanamkamata wanamwambia kuya wende mkanisa mkubwa. Era ne tulaba Yesu Tunaona Yesu nga bamuwaayo ng'omwana, na biko na mtoa saa vile mtoto, bazadde be ne bamudedicatinga. bazazi bake bakamtoa. Ekiseera we kyatuuka, Wakati ilifika, Yesu naye n'abatizibwa Yesu naye akabatizwa nga yeesaliddewo nga ye. na alikuwa ameamua saa vile yeye. Prosesi zonna ez'okubeera omwana okutuuka okukula Prosesi zote za kukuwa mtoto kufika hatua ya kukomala yaziyitamu, alizipitaka ndani, kubanga yali atulaga juu alikuwa anatuonesha obukulu bw'abaana ukubwa ya watoto n'okukula mu bwakabaka bwa na Katonda. kukomala ndani ya ufalme ya Mungu. Haleluya. Era Haleluya. gwali wano Na we mwenyewe uko hapa soga nze ndi mukulu, unasema mimi niko mkubwa. waliko omwana. Ulikuwaka mtoto siku moja. Bw'oba toyina mwana, Kama hauna mtoto, ekiseera nga kituuse wakati ile inafika ojja kufuna omwana. utapata mtoto. Haleluya. Haleluya. Ate era oli mwana wa muntu, Na uko mtoto wa mtu, olinayo taatawo ne maama wo, uko na baba yako na mama abamu yako. basooka okuba nga baagenda eri Bengine Mukama banezi kuwa bashakaenda kwa Mungu, nga baafa ng'abange, balishaka kufa saa vile ba pastor, naye baaliyo. lakini balikuwaka, Ekitegeeza waliko omwana. inamaanisha ulikuwaka mtoto. Kati sisitimu y'abaana bano Sasa sisteme ya baba watoto wa Mukama agionaringa. Mungu anaiona, anaiangalia. Haleluya. Haleluya. N'olwekyo omwaka guno Sasa na hii mwaka ogw'okulaga ekitiibwa kya Mukama, ya kuonesha heshima ya Mungu, ayagala eky'abaana tukiteekeko amaanyi. anapenda ya watoto tuitie kwa nguvu sana. Olubereberye Mwanzo essula ey'okusatu sura ya 3 olunyiriri olw'15 mstari wa 15. wano tukwatagana ne ebigambo bino Hii maneno Katonda abyogera eri abantu babiri. Mungu anaiambia watu wawili, Abyogera eri Satan, anayaongea kwa shetani, n'ayogera naffe abantu. akaongea na sie watu. Kino kyayogera ku baana. Hii ndio anaongea kwa watu. Aha. Osooka kumpa ey'oluzungu ojja kunkyusiza mu Luganda. Ey'oluzungu nga ndusoma nkyusa mu y'Oluganda. Ya Kiingereza tasoma abadilishe na Kiganda. Oluganda mbadde sirina alonsomera mukyala wange yatujaga serwa gye tosoma Luganda obuzibu butuuse. Kaakati So tutaendelea na yenyewe. n'agamba nga wentaddewo okola ky'okwawukana. Anasema jinsi ninatia hii matengano, Nja kuteeka okwawukana nitaweka matengano wakati w'omukyala. katikati ya mwanamke, Nja kuteeka okwawukana wakati w'omukyala nitaweka matengano katikati ya mwanamke n'abaana abanaava mu ye. na watoto wenyewe watatoka ndani yake. Nja kuteekawo okwawukana okwo wakati wo gwe Sitaani nitaweka ile matengano katikati yako wewe shetani n'abaana banaazaalibwanga omukyala. na watoto wenyewe watazaliwa na mwanamke. Mukama yeebaze. Bwana Yesu asifiwe. Eyo Katonda akyogera Ile Mungu anaiongea era n'agamba bw'ati. na anasema hivi, Tagamba bugambi nja kuteekawo okwawukana haseme wakati tu wo. nitaweka matengano katikati yako, Naye amaliriza atuwa obuwanguzi bw'abaana baffe. lakini anamalizia natupatia ushindi ya watoto yetu. Kubanga wagamba nti n'enjawukana ejja kubeerawo. Juu akisema kama ile matengano itakuwa Olw'ekyo Sitaani kye yali akoze, juu ya kile kinye shetani alifanyaka, akatundu akaddako wansi parti ya kufata chini, n'atuwa obuyinza.
anatupatia uwezo, n'abuteeka mu baana baffe, ile uwezo akaitia mu batoto wetu, n'abuteeka mu ggwe ng'omuntu, akaitia mu wewe sawa vile mtu. Awo agamba nti enjawukana ejja kubeerawo. Anasema matengano itakuwa, naye kino kye kijja okuba ekyenkomeredde. na hiki ndio kitakuwa cha mwisho. Omwana w'omuntu, mwana wa mtu ajja kubetenta omutwe ogw'omulabe Sitaani, atakanyanga kichwa ya adui Shetani. Haleluya. Haleluya. Era tena Shetani tajja kumubeerako na buyinza bwakuba mutwe gwe, hata kuwa na uwezo ya kupiga kichwa wabula yake, ye ajja kubeera ng'asobola kuba kakongovule. lakini yeye anaweza muuma tu kisingino tu, ndio uwezo iko nayo. Kiki ekitegeeza? Inamaanisha nini? Omutwe kwe kubeera amaaso, Kichwa ndio kuna kuwaka macho, omutwe kwe kuli obwongo, kichwa ndio kuna kuwaka akili, omutwe kwe kuli ebintu ebiraba mu maaso, kichwa ndio kwa vitu vyenye vinaangalia mbele. naye obwo obuyinza Lakini ile uwezo Mukama yabutuwa. Mungu aliitupatiaka. Haleluya. Haleluya. Yabuwa n'abaana baffe. Aliipatiaka na watoto wetu. Kino yakyogera mu ntandikwa. Hii aliongeaka mu mwanzo. Era obulamu buno bwa bulijjo, Hii maisha ya kawaida, bwe bakugamba nti no waliwo omusota, bakikwambia kama kuko nyoka, oli n'agamba waliwo na omusota, mwenzako kwambia pale kuko nyoka, ekiddako okola ki? ya kufuata unafanyaka nini? Obuuka, Unarukaka, tokwata ku mutwe, haukamataka kichwa yangu, tobikka lubuto, haufunikake tumbo, unasema iko hapo, naanza rukaruka uleme kukuba kasika, isiweze kukuluma kisingino. ate gwe omuntu bakugamba nti waliwo omusota, We mtu akikwambia kama kuko nyoka, ekiddako ekyokulwanyisa yenye nafataka kupiganisha, onoonya ki? unatafutaka nini? Oyagala kukuba mukire oba lubuto lwa musota? Unataka piga mkia ama tumbo ya nyoka? Uliwa We uko wapi? Unaanza Unanyonya unaitafuta, uko tafuta kichwa juu ipige. kati n'ekyo kikiikirira Sasa ile ina represente obwakabaka bwa Katonda ufalme ya Mungu. nti ffe Kama si tuli bawanguzi n'okukirawo, tuko washindi zaidi ya abaana kushinda, baffe bawanguzi. batoto wetu ni washindi. Mundi asobola okuleetako obulabe butono, Adui anaweza kuletako uadui kidogo, naye amaanyi agawangula lakini nguvu ya kushinda Yesu yagadeclaringira wano. Yesu ashaka isemelea hapa. Haleluya. Haleluya. Mu baana baffe, Mu batoto wetu, ekigambo kino nno wekyojja ne kyogerwa, hii neno ikikuya na inaongelewa, omulabe n'agezaako n'akikwata, adui anajaribu na ikamata. era wano wekiri nti no naffe olwaleero Na hapa iko kama si siku ya leo, okweyongera okutegeera ekigambo kino, tunaweza kuendelea kuelewa hii neno. abaana baffe n'obulamu bwaffe buwangule nga Batoto wetu na maisha yetu ishinde gisi tunasikia hii neno. wakikwata Akiikamata n'atandika okukola ebintu eby'enjawulo. anaanza kufanya vitu tofauti. Kaini ne Abel baali baana nga bawamu, Kaini na Abeli walikuwa watoto wa fasi moya, naye nga wagamba nti ekinaabetenta omutwe gwange ekinantawaanya lakini gisi anasema kenye kitakanyanga kichwa changu kitanisumbua kiri mu baana bano. kiko mu batoto waba. Kyaddako n'ayingira mu omu, Kenye kilifataka akaingia mtoto mmoja, omu n'atta munne. mwenzake akaua mwingine, Ensi yali enkomerero, lakini haiko njoo ilikuwaka mwisho. Yesu ng'era ateeseteese Yesu obuwanguzi. na anatayarisha ushindi, Era omulabe w'alaba ng'anoonya okuzikiriza kiri eky'abaana. na adui akiona natafuta kuangamiza ile nani ya watoto. Mu Exodus, okuva Exodus chapter number 1 Kutoka sura yake ya kwanza from 15 okutuuka ku 22. mstari wa 15 mpaka 22. Omulabe agezezaako okukwata ekigambo kiri. Adui amejaribu kukamata neno hili, Agamba abaana bano anasema batoto haba balimu ekyama kya Mukama, biko ndani siri ya Mungu, balimu embala ya Mukama. biko ndani hesabu ya Mungu. Buli mwana gw'olina Kila mtoto mwenye uko naye, leero nziza okuddamu okukakasa, naendelea kukuhakikisha alimu iko ndani okwolesebwa kwa Mukama Katonda, uongozi ya Mungu Baba yetu, ali mu pulaani nnungi iko mupango ya mzuri eya Mukama Katonda. ya Bwana Mungu wetu. Omulabe ekyagezaako kwagala ogibuzaabuza, Adui kenye iko napima ni kuweza kupoteza, naye nga wetugamba nti omwaka gwa kitiibwa kya Mukama, lakini kisi tunasema mwaka ya heshima ya Mungu. Mukama yeeteeseteese Mungu anajitayarisha okutwala abaana baffe ku ddaala eriddako. kubeba watoto wetu ku nivo ingine. Amiina nnyo. Amen sana. Kyayagala kuobeere ng'ebintu obitegeera ng'oli aweya. Kenye anataka napenda tuelewe vitu mzuri. Katuwulira mangu nnyo ekintu kino eky'abaana baffe. Sasa sikia hii kitu ya watoto yetu hapo. Abayisirayiri bwe batuuka ekiseera Waisraeli walifika wakati nga bali e Misiri, na bako Misri. Falaawo waba ayagala okubazikiriza, Farao kama anataka kuangamiza, agamba
kasita nazikiriza abaana bano Anasema kizuri nikiangamiza hawa watoto nja wao, kuba mmaze okuzikiriza abaana ba Isirayiri ne maaso. ndakuwa nimemaliza kuangamiza watoto wa Israeli na wenyewe watakuya mbele. Katonda leroga nti kabaka ow'e Misiri Sasa inasema mfalme wa Misri n'agamba abakyala baali bazaalisa Abaebbulaniya, akaambia wanawake walikuwa wanazalisha amanya Waebrania, gaabwe nga geego Sifiri na Pawu. majina yao ni ile ile. Kabaka n'abagamba atya? Mfalme akawaambia nini? Oyo kabaka ye kabaka ow'e Misiri, kabaka ow'ensi eno. Ule ni mfalme wa Misri, mfalme wa hii dunia. Tugende maaso 16. Tuendelee mbele 16. Nti bwe munatuuka okuzaalisa abakyala ba, Mkifika wakati ya kuzalisha wanawake hawa, mubatunuulire bulungi. muangalie vizuri. Bwe batuuka okuzaala omwana omulenzi, Wakifika kuzaa mtoto kijana, oyo mutte, ule muue, naye omuwala lakini msichana muleke abeerewo muache aishi. nga kyanoonya. Chenye alikuwa Nti anatafuta banaabeera bawala bokka, bakikuwa bafie bo peke ate tu, banaatwala batya obwakabaka bwa Katonda mu maaso? hapo batabeba namna gani ufalme ya Mungu mbele? Baneekubaganyaamu batya? Batajizidisha namna gani? Genda mu maaso. Endelea mbele. Naye Lakini abakyala babazaalisa wanawake wenyewe wanazalisha baali batya Katonda, balikuwa banaogopa Mungu, baali bamanya ekyama eky'obwa Katonda eky'obwana, balikuwa najua siri ya umungu nyiko ndani ya mtoto, baali batya Katonda. balikuwa banaogopa Mungu kabisa. Era mu kutya Katonda Na mkuogopa Mungu nga bategedde Katonda na banaelewa Mungu, ne bajeemera bakazarau kabaka w'ensi, mfalme wa hii ne dunia, bajeemera kabaka owa Misiri, akazarau mfalme wa Misri, era ne baleka abaana ne na babeerawo. wakaacha watoto wakaishi. Haleluya! Haleluya! Ndi wano okulangirira Niko hapa nti kutangaza omulaba agezezzaako nnyo adui amejaribu sana okutwala omwana wo, kubeba mtoto wako mwenyuko naye naye, tasobodde kumutwala. lakini gisi aweze mbeba Si lwa maanyi, haiko juu ya si nguvu, lwa buyinza, haiko juu ya wabula uwezo, olw'omwoyo wa Mukama lakini juu ya Katonda. roho wa Mungu Baba. Haleluya! Haleluya! Mukama amutaddeko obukuumi, Mungu amemtia ako sekirite kubanga ye yamukuwanga ekirabo. juu alimukupatia kasa vile zawadi. Kyabula nti ekiseera kino Ndio maana wakati hii twazze ne tugamba tulikuya tukasema abaana b'obwakabaka bwa Katonda. watoto wa ufalme ya Mungu. Mukama amanyi nti oyo mwana wa bwakabaka bwa Mungu Katonda. anajua kama ule mtoto wako ni wa ufalme wa Mungu, Nawe mwana gwo ali wano, na wewe mtoto mwenyewe uko njagala hapa, okiyingize mu bulamu. napenda uitie maisha Bano yako. badde osanga olusi banne okusomero badde bakugamba Mwenzako masomo walikuwa wanakuambia gw'olimu emizimu. wewe uko na mizimu. Bagambe nze ndi mwana wa Katonda. Baambie mie niko mtoto wa Mungu. Haleluya! Haleluya! Niwe ojja wano Lakini ukikuya hapa wagenda mu maaso ku lw'18 akiendelea kumstari wa 18 n'abagamba nti mmwe, n'ayita abakyala abo akaita wale wanamke n'ababuuza akabauliza lwaki mukoze ekintu kino, juu ya nini mmefanya hiki kitu, lwaki mulese abaana abo ne babeera balamu. juu ya nini munaacha wale watoto wanaishi. Olw'19 Mstari wa 19 abakyala babazaalisa ne bamugamba, wanamke wanazalisha wakamwambia, munnange noomanyi wakamwambia unajua tugenda okutuuka ku bakyala sie tulienda fika kwa wanamke nga wale Katonda waabwe na Mungu wao yabasobozesa dda alikuwa amebawezesha zamani, bazadde bulungi. bamezala mzuri. Obukuumi bwa Mukama Katonda Ulinzi ya nga Mungu weebuli. Baba na iko. Haleluya! Haleluya! Ndi wano Niko okutegeeza hapa kufahamisha, tuteekateeka abaana baffe, tunatayarisha watoto wetu, naye asinga okukuuma abaana lakini mwenye anachungaka sana watoto ye Mukama Katonda. ni Bwana Mungu. Haleluya! Haleluya! Era ekyakikola Na ile anaifanyaka ng'alina pulaani nnungi. na iko na mpango mzuri. Kati naye tuli mu ndagaano nkadde, Tuko muagano la naye kale, tubuuka ne tudda mu ndagaano lakini empya, tukiruka tunaenda muagano jipya. kubanga wakati nga tetuna kutuuka mu ndagaano mpya, Juu pale katikati tunayofika muagano era omulabe jipya, yagezaako na adui alijaribu agamba abaana akanzikirize Josefu. akasema acha niangamize Yusufu. Josefu yalina ekirooto Yusufu alikuwa na ndoto ekyaddako, yenye lifataka, omulaba ateekateeka, adui anatayarisha, ne bagenda ne bamutunda, bakaenda bakamuuzisha, n'abeera mu busibe. akabakia Naye muufungwa. nga Mukama yayogera, Lakini Mungu alikuwa abaana kashakaongea baffe bano kama watoto wetu hapa bagenda kubeera mitwe watakuwa vichwa so si mikira, lakini sio mikia, bagenda kubetenta omutwe gw'omulabe Setaani. watakanyanga kichwa ya adui shetani. Josefu agenda okumaliriza, Yusufu anaenda era maliza abetense omutwe gw'omulabe na amekanyanga tu kichwa ya adui ng'atudde waggulu na anaikala juu, okufugira awamu ne kabaka. anatawala pamoja na mfalme. Amina nnyo. Amena sana. Teyafiira mu kinnya, Hakukufiaka teyafiira mshimu, mu kkomera, hakukufiaka yavaayo mprizo, n'atuukiriza eky'obwakabaka bwa Katonda. alitokaka yakatimiza ufalme wa Mungu. Buli mwana Mukama gw'akuwadde
Kila mtoto mwenye Mungu anakupatia, na Mungu ndio mwana apanaka watu. Hakuna mtoto mwana atoka kwa shetani. Shetani hana uwezo ya kuumba mtu, na ile ni uongo. Bengine mnakuwa hapa mnasema mtoto sijui kisa alikuyaka ule. Niko hapa kuhakikisha na kukufahamisha kama iko kitegeeza, inamaanisha Katonda alina plani nnungi eri obulamu bwe. Mungu iko na mpango mzuri juu ya maisha yake. Haleluya, haleluya. Leo tutuka mu ndagaano empya, lakini tukifika mu agano jipya, mu Mathayo sura yake ya 2 olulinyiri olwe 15 16 mstari wa 15 mpaka 16. Herode yagenda okulaba nga abasajja abagezigezi. Herode aliendaka kuona wanaume waerevu. Bazze bamugambye waliwo omwana azaliddwa. Banakia anamwambia kwa mtoto mwenye amezaliwa. Aina okuyitibwa kyalina okutuukiriza. Anapasha amezaliwa juu kuna kitu nyata timiza. Herode akiikirira ensi. Herode ana represente dunia. Netandika okuteekateeka. Ikaanza kutayarisha. Engeri y'okuzikirizamu omwana. Jinsi ya kuanza kuangamiza ule mtoto. Ngetunulira ekiri mu ye. Na iko naangalia kinye kiko ndani yake. Haleluya, haleluya. Era wano na hapa genda nga mukama amaze okudeclaringa Yesu kyanabeera nti nja kubeera n'omwana oyo ajja kuyitibwa Yesu. Genda kule 16. Twende ku mstari wa 16. 16 luga nti when Herod realized, Herod we yawulira 16 nasema wakati Herode alisikia nti abasajja bana abagezigezi be yali agamye nti mugende mulabe omwana we munakomawo nange ngende musinze. Aba banaume berefu wakati alibatumaka mwende muone ule mtoto na mimi nikieni muabudu. Yawuli nti abasajja abagezi bamukubye ekimoni bagenzi. Alisikia kama wale wanaume werevu wanamwacha wanaenda. Na alioka juro busungu. Akaweza kujaa hasira. Very furious. Akajaa hasira kabisa. Na alioka waiteka. Akatoa sheria. Mwende muue kila mtoto mkiana yote mwenyeko mbethlehemu na kartie zenye ziko karibu ya pale. Kila mtoto wa miaka 2 kushuka chini. Adui na iko na tafuta kupiga kile. Haleluya, haleluya. Ne Kristo yebazibwa mwana wa Katonda omulamu. Lakini Kristo ashukuriwe mwana wa Mungu aliye hai. Herode kyayagala okutuukiriza. Herode kinyalitakaka kutimiza okutwala okutta Yesu ng'ekiseera tekinnaba. Huenda kuwa Yesu na wakati haiyakuwa tekyatuukirira. Haikutimiaka. Biblia inasema nti awo pale au Joseph pale Yusufu akasikia sauti ya malaika akamwambia kamata mtoto ukuye mnafasi hii mukimbize umpeleke Misri juu Herode anatafuta kumuua. Inamaanisha kama shetani hakuwezeka kupiga kichwa, hakuwezeka kuua kile kenye kilikuwa ndani ya Yesu. Kufika Yesu alifikaka wakati yake, akakufia kumsalaba mu wakati yake, na anamaliza kazi zake zote. Akasema nimemaliza kazi zangu. Juu ya nini mie na wewe tulikamataka wokovu? Jumana ule Yesu alikomalaka kafika akatimiza kenye alikuwa anapashwa kufanya. Haleluya, haleluya. Niko hapa kutangaza na wewe kukutayarisha mzazi wewe mtoto ule mwenye uko naye. Tumesema ni wa ufalme wa Mungu, iko na mapatano yenye atatimiza ufalme ya Mungu mwa hii dunia. Haleluya, haleluya. Chapia Kristo makofi ya nguvu. Echo mwana bano kikuru, mtoto hapa ni wa maana sana, ni cha mkubwa sana. Omulabe ngagezaako, adui anajaribu ne Katonda alaga obukulu bwe, lakini Mungu anaonesha ukubwa wake. Agamba anasema hapana, plani jenina mpango yenyewe niko nayo nonje ni ya mzuri eri omwana juu ya mtoto huyu. Mukama yebaze. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Kakati sasa plani ya Mukama nonje, mpango ya Mungu ni ya mzuri, ne tukolera wamu naye, lakini tunatumika pamoja naye kubanga cyali cyangu nnyo. Ilikuwa fasile sana Katonda okujuza ensi, Mungu kuyalisha hii dunia. Nakera kumacha analamuka asubuhi
n'agamba leka ensi ejjule abaana. Anasema acha hii dunia iyale watoto. Naye teyakikola. Lakini hakifanyaka. Abaana abayisa mu ffe. Watoto wanawapitisha ndani yetu. Chola nti ne Yesu we yatuuka. Ndio maana na Yesu wakati alifikaka. Ngajja mubiri guno mu nsi. Na iko na ukia mwai mwili ndani ya dunia. Tenfu tukayunga mukuru bwaki. Hakutoka mbinguni saa mkubwa anaanguka hivi, hapana. Yamuyisa mu Joseph na Mary. Alimpitishaka ndani ya Yusufu na Maria. Mukama yebaze. Bwana Yesu asifiwe. Kati ekyo. Sasa kile n'atuwa obuyinza. Akatupatia uwezo. N'agamba tuteeketeke. Akasema tutayarishe abaana bano. Watoto hao. Basobole okutuukiriza. Baweze kutimiza. Omulimu kama gwe yabateekeretekera. Kazi yenye Mungu alibatarishia kama hii dunia. Ogw'okubikula ekitiibwa kya Mukama. Ya kufunua utukufu wa Bwana wetu Yesu. Katuwa n'ekigambo kya Katonda. Sasa hapa neno la Mungu kitulaga ngeri ki? Inatonesha aina gani? Kubanga njokedde ku bukulu. Juu tumeongea ku ukubwa. Era ekigendererwa ekya Mukama Katonda. Na shabaha ya Mungu kituukirira kitya? Inatimia namna gani? Tulina ebintu eby'okukola ng'abazadde. Tuko na vitu vya kufanya sawa vile bazazi. Ate n'abaana abali wano olina ebintu eby'okukola. Na watoto bemu kuwapa muko na vitu vya kufanya. Haleluya. Haleluya. Kati ng'abazadde. Sasa sawa vile wazazi. Bote boteekateeka. Njoo hivyo unapasha kutayarisha. Proverbs 22:6. Proverbs 22:6 engero. Mezali 22 sura ya 6. Wano Mukama watu wangeri ki? Hapa Mungu ndio anatupatia aina gani? Namba 1 agamba. Ya kwanza anasema training. Fundisha. 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 Yigiriza. Fundisha watoto. Teeka. Tayarisha. Lagirira. Agiza. Ezo versions zonna za njawulo. Zile versions zote ziko tofauti. Omwana ono ng'akyali muto. Huyu mtoto na angali mudogo. Nti ne wanaakula. Na hata kama atakomala. Amakubo ga Mukama tajja gava. Njia za Mungu atazitoka ndani. Aina ensonga lwaki yamuyisa mugwe. Iko na sababu juu ya nini alimpitishaka ndani yako. N'akuwa obusobozi. Akakupatia uwezo. Kati akugamba. Sasa nakuambia. Lero nziza okujjukiza gye bayita omulimu gwo. Leo nimekiwa kukumbusha kitu wanaita kazi yako. Era osange ennaku zino oba ensangi zino. Nezi kutana siku hizi. Atera nnyo okugamba. Alikuwa kanazoeka sana kusema. Abaami abali wano naye so si mu abali wano naye abaami batera nnyo okubagamba. Lakini banaume banazoeka bambia. Abazadde abataliiwo naye nga weebali. Bazazi benye abako lakini amuko. Dennis asekeredde ddala. Abayita mu Luzungu bagamba bati parents who are absent naye nga weebali tofanga wooli. Haukufe na uko. Naye nga ate abaana we batuuka. Lakini watoto wakifika bagamba oyo taliiwo. Banasemaka ule haiko. Fenga abaana ba Mukama. Si esa vile watoto wa Mungu. Ekyo si kya wa Katonda. Ile haiko ya umungu. Haleluya. Kukufisha mzazi yako na angani. Ile haiko ya umungu. Era omwaka guno 2026. Na hii mwaka 2026. Muku training omwana. Mukufundisha mtoto huyu. Okubeera omwana wa Bwakabaka bwa Katonda. Kukuwa mtoto wa ufalme ya Mungu. Ng'okikola ekyo. Na uko naifanya hili. Kyosookera ddala okukola. Yenye unatakiwa kufanya ya kwanza. Okikola ng'okigenderera. Unaifanya na unataka. Intentionally. Unaifanya na unataka kabisa. Deliberately. Obadde oba ogamba abaana bajja kubeerawo. Nasema watoto bataishi. Bebana bajja kukula. Batatumika. N'ekiseera kino nga tubayingiza okulaba ekitiibwa kya Mukama. Lakini wakati natuko namuingiza kuona heshima ya Mungu. Tutwale eddala. Tunakamataka nivo ingine. Eri ebintu okubikola nga tulina kye tulubirira okujjayo. Na vitu tunavifanya na tunatarajia kwa vitu vile tuko vitu vitatosha. Bia umungu. Kubanga wotakikola ekyo. Kama ufanye kile. Waliwo bano etuyita basenga. Kuko abo betu tunataka bashangazi. Yenno senga ngate yesenga wansi. Yes, shangazi chini. Ajamulaga ebintu ebyensi. Atamonesha vitu vya dunia. So sigwe byobadde oyagala okumulaga. Lakini atamonesha vitu vyenyewe haungemuonesha. Intention. Okikola n'ekirubirira. Unaifanyaka na shabaha. N'ekigendererwa.
unaifanyaka na kitu unafisia na shabaha. Ukikala pale oyina kyolaba ekifaananyi kyoyagala omwana oyo kyanaakula abeere. Uko na picha yenye unapendaka mtoto wako akomali yako. Uko na picha uko unaangalia mtoto wako ekyobwakatonda ya umungu. Ekyo oyina okukikola ng'okigenderera. Ile unapasha ifanya na uko nataka. Haleluya. Amen. Ekintu kyonna kyokola ng'okigenderera, kitu yeche yenye unafanya na unaitaka, okiwa obudde, unaipatiaka wakati. Ukawulidde? Unasikia ile 2026 naomba nti ebintu bino ebyokutendeka abaana, kama hivi vitu vya kufundisha watoto, kiwe obudde bwakyo, bipatie wakati yavyo. Somesa abali wano, balimu benye muko hapa, affe ne mukyala wange tulina essomero. So pastor na mke wake biko na masomo Rising Stars Nursery and Primary School. Baby na primaire na ile ya chini. Wetuita abazadde, bakiita bazazi up to now, kuanzia le saa hii n'okutuusa essaawa eno emyaka gino gyonna paka saa hii kiri ku record, iko ku record, bashaka ya registre. Kyabasinga okulabika kama benye banaonekanaka baba bani, banawaka banani, baba kyala, banawaka banamuke. bami bannange leka tuzuukuke. Haleluya, haleluya. Anasema banaume benzangu acha tulamuke. Neso si mwabali wano manyi kyanjawulo, lakini haiko nyebe mkopa, lakini nyebe mkopa najua mko tofauti. Mulinganganze kubuza mchala wange mko sawa vile yeye ukuuliza mke wake na Pastor Kavuma pale. Kizibu nnyo, ni mgumu sana nzo butagenda, yeye kutoenda, ngambo kukiwa ebiseera. Anaomba kupatia wakati, kubanga manyi Mukama nze gwataddewo, anajua Mungu yeye ndio mwenye ameweka pale. Haleluya, haleluya. Webaga mambo no lunaku lwagundi lwakubeerayo kulaba, bakasema kama ni siku ya kwenda kwa masomo kuangalia bikibe bakoze, bitu gani beba wamefanya, simanyi bagenda kubeerawo batya, sijue bataishi namna gani, bagenda kukola batya, batafanya namna gani, bali batya. Naddala bali mu boarding, sana sana bebi ko kule masomo ya kubakia, agenda okumala wiki 4, anaenda maliza wiki 4 oba wiki eyokusatu, wiki eyokuna bakuyita, ama wiki ya pili ya tatu wanakuita. Obudde sibulina, nasema wakati sina, nze naweerezayo fees, yeye alitumaka school fees, era baagala byakulya na banataka chakula, kisinga kaawo, inashinda pale. Haleluya, haleluya. Omwana okulabako wali, mtoto kukuona pale addamu amaanyi, anarudieka ndani nguvu, kuza abaana mu makubo, kumalisha watoto munjia ya Mungu Baba wetu. Na hata kama watakomala hawataacha zile njia zote umewafundisha. Ipatie wakati yako 2026, acha kukue, vitu itabadilika. Haleluya, haleluya. Pigia Mungu makofi ya heshima. Okikola n'ekigenderero, unaifanyaka na vizio. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kubanga omulabe yeye kyakola, adui yeye kitu anafanya, akaona hauna wakati, ngamwa internet, anampatia internet, ngeryoke mwa kumusomesa byonna, internet inamfundisha kila kitu, ngemusomesa byonna, inamfundisha vyote, naye ng'ate obusobozi bw'obulina, lakini uwezo wewe uko nayo, amazima g'ekigambo gano ogalina, ukweli ya hii neno uko nayo. Muzazi, train okutendeka omwana, kufundisha mtoto, omuntu akiteekamu ebiseera, mtu anaikamatiaka wakati, akigenderera, anakuwaka naipenda. Haleluya, amen. Mukama yebaze. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa ebiseera, anaipatiaka wakati. Tutwala ebiseera bingi, tunakamataka wakati ya mingi ebyokuteekerateekera abaana ebintu, ya kutayarishia watoto vitu, ate ne tutatwala biseera bingi, lakini hatukamatake wakati ya mingi okuteekateeka abaana bano, kufundisha watoto waba. Kyevolaba nti ebimu, ndio maana wakati zimoya omuzadde aba akyalimu nga akyali mu ddwaliro, ndio maana mzazi wakati angali mu hospitali bagamba akyaliyo mulindeeko, banasema angali kule mungoe. Abaana abamu, watoto bamoya bazze dda, bamekuya zamani okutematema, kukatakata amataka, maparcel, ebintu weebiri, vitu biko naye okubirabirira, lakini kubichunga si batendeke. habakuforme.
Bwana Yesu asifiwe. 2026 nsaba ekisa kya Mukama Katonda, naomba neema ya Mungu Baba ekiri mu bulamu bwo, iko maisha yako, yakuwadde obusobozi buno, alikupatiaka uwezo hii, ogenda kwongera okutendeka omwana ono nga Mukama Katonda wayagala. Utendelea kuforme huyu mtoto gisi Mungu anataka. Awo n'ekitiibwa kya Mukama kyeyongera okulabisa. Pale sasa heshima ya Mungu iendelee kuonekana. Kikole ng'okigenderera, ifanye na unaitaka, kikole n'ebiseera byo, ifanye na wakati yako, ate kikole nga tova ku mazima ag'ekigambo kya Katonda. Uifanye na hauko natoka ku ukweli ya neno la Mungu. Tulina muwala waffe wako na mtoto wabo fiye, ate ekiseera kino ndowooza agenze mwaka gwa kusatu gwakuna, mwalimu asoma ku gwa kusatu, mwaka anenda mwaka ya 3 ku university. Newe yali akyali mu senior 3, wakati alikuwa mu senior 3 senior 4, 3e secondaire pale, yali mu somero lya boarding, alikuwa masomo ya kubakia hapo. Kati abeera mu boarding, akikuwa kule masomo wakia kule ng'essomero lya balenzi n'abawala, masomo likuwa ya ba garçon na ba fille, awabeera abawala n'abalenzi, kwenye kuna waka garçon na fille, wabeerawo kyekiddirirawo mu myaka egyo. Nini yenye nafataka mwile miaka pale, wabeerawo okukwana, kuna waka kutongozana. N'olwekyo, na kwa hiyo mvuka namukulukunyiza ebbaluwa eyasooka, so garçon akamtumiaka barua ya kwanza, n'amugamba tontawaanya, akamwambia usinisumbue, kubanga maana omubiri gwange, mwili yangu yeekalo ya Mukama, ni hekalo ya Mungu, era ebintu ebyo na vitu vile tebinnaba kutuuka ekiseera kyabyo, habiyafika wakati yabyo. Nga mwana na ni mtoto, omuvubuka n'alemerako, garçon akakaza tu, akabakia, n'agamba oli mulokole, akasema uko Mkristo, n'amwongera ebbaluwa endala ey'okubiri, akamwongezea barua ya pili. Eno yonge emugamba, hiyo ninamwambia mbuyo omuvubuka agenda mu nnyanja, so garçon anatenda mu bahari, mbeera wanaagaana okumwagala, akikatala kumupenda, ye ajja kumutuusaako emitawaana gyonna nga yeewalina amaanyi agava mu nnyanja. So yeye atamfikisha ako shida zote gisi iko na nguvu ya kutoka mu bahari. Nze ngendo omuwala akomawo atunyumiza ffe tetubeera nayo, so fia narudia na baelezea be habakuwake, akabambia garçon ule goina maanyi agava mu nnyanja, yeye iko na nguvu ya kutoka mu bahari, nayenza amaanyi gennina, lakini mie nguvu niko nayo ga Yesu ni ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. N'amugamba oyo ali mu nze, akamwambia ule mwenye iko ndani yangu w'amaanyi okusinga ali mu nnyanja, ni wa nguvu kushinda weko mu bahari, n'olwekyo togenda kunkankanya, na kwa hiyo hautanitingiza, hautanitetemesha, nsumula omuliro gwa Yesu Kristo mukwe, na nafungula moto Yesu Kristo ndani yako saa hii. Haleluya, haleluya. Abamu abawala babawandiikiranga ebyo, bafia wengine akiandikia zile mabarua nga tebategedde mazima ga Kristo, na hawaelewe ukweli ya Yesu Kristo hii, bagamba oyo avudde mu nnyanja, omuvubuka oyo ajja kuntuusaako ekizibu, anaanza naogopa, ule ametoka ku bahari atanifikisha kwa maproblemu. Ono ategedde amazima ga Kristo, huyu anaelewa ukweli ya Yesu Kristo, agakozesa okubikula ekitiibwa kya Mukama, anaitumikisha kufunua utukufu wa Kristo Yesu, kyali mu ye, mwenye iko ndani yake okusinga ali mu nsi, ni wa nguvu kuliko mwenye iko mu dunia. Tendeka omwana nga muto, forme mtoto wako na angali mdogo, ne wanaakula siku atakomala tajja kuva mu makubo ago, hata acha zile njia zile mforme na angali mdogo. Haleluya, Mukama yeebazibwe. Bwana Yesu asifiwe. Era teyakomaawo, na hakuachiaka pale, amugamba ate wano ndi ku kintu kimu kyakusomesa awa zino, bakamwambiaka sahi niko kitu moja ya kusoma sahi, ngezezaako okukwata obulungi naye tokitegedde, nimejaribu kukamata mzuri lakini hauelewi, ebbaluwa eyo yonna enaddako, barua yako yenye itarudia tena, enda kutambula bulungi njitwale wa deputy in charge of discipline, nitakimbia nibebe kwa chef wa discipline hapa, njimugambe mbuno no mvubuka bibi no wano olaba wona asigala mu ssomero, nimwambie ugasubiri ko nafanya njoo hivi tuone kama utabakia kwa masomo. Omuvubuka namugamba nsonyiwa sikyasseeyo, ntegedde goli ku byo birala. Haleluya. Garso akamwambia kanihurumie, nimeelewa woko kubyako vingine sitarudia hata limoja, na wangula mu ngeri eyo, akashinda mu aina ile. Mzazi omwana muwe ekigambo kya Katonda, mtoto mpatie neno la Mungu, we wali amaanyi agawangula, ndio mwenye mko nguvu ya kushinda. ate gwe omwana ali wano, na we mtoto mwenye uko hapa, Michael, ulidde
Unasikia Mike? Nyweza ekigambo kya Katonda. Kaza neno la Mungu. Ekitiibwa kya Mukama kigenda kweyongera okulabisibwa nnyo mu myaka gy'ojja mu maaso. Heshima ya Mungu itaendelea kuonekana mu miaka zenye utafika ndani mbele. N'olwekyo ng'ovudde ku kikola n'ekigendererwa. Lakini ukitoka kule kukifanya na shabaha, ng'okiwadde obudde, pale umekipatia wakati, ekirala kingine kigamba inasema ekyokusatu kya tatu oba kyakuna oba kyakutaano ama ya ine ama tuseme ya tano, nti ebikolwa kama matendo byogera okusinga ebigambo. Matendo inaongea kushinda maneno. Actions, aksio speak inaongea louder kupita than words. maneno. Omuzadde ng'otendeka omwana, muzazi na uko nafundisha mtoto, olina okubeera ekyokulabirako. unapasha kuwa example. Ekyo kyalaba, Kile Kenya naona, wanalaba akiona ng'ebintu ebikwata bubi, vitu kona vikamata mubaya, ajja kulowooza mbuna ebintu bye bityo bibeera, atazania vitu njoo vile ajja vinakuwaka, kubikwata bubi. naye atavikamata mubaya. Wanalaba ng'obikwata bulungi, Akiona na vikamata mzuri, ajja kubikwata bulungi. atavikamata mzuri. Ne wenjogerera wano, Na kwenye anaongelea saa hii, senga ndi wano kama iko hapa nga njogera ebigambo bingi nnyo, na niko naongea maneno ya mingi sana, naye nga wenva wano, lakini kitoka hapa, Samwiri mutabani wange omu ye Samwiri, mtoto wake mwa Samueli, jina lake Samueli, ng'alaba ndi wano njogera ebigambo, anaona iko hapa anaongea ndi maneno, musajja mufumbo, ni mwanaume, ni naye Maria, ng'olugira wadde eri, lakini anaenda narudia hivi, n'andaba nga nkwanakwana obuwala, anamwona iko na supa hivi, sirina kye naamugamba. hana kitu yenye atamwambia isikie. Haleluya. Haleluya. Ajja gamba ono dadi oyogera birala, Anasema wewe baba wangu anaongea kabisa, naye obulamu bwe buno bwendaba bwa ddala. lakini maisha iko sasa, ndio niko naona ya kabisa hii bi. Haleluya. Haleluya. Naye ekyo takiraba n'akatono, era Lakini neebaza Katonda. ile haioni hata kidogo, anashukuru Mungu, Nyimira wano nga ye mujulizi wange, anashimamaka hapa, yeye ndio mshuhuda emyaka wake. gigyo tugitambudde ne mukyala wange, Miaka ile wanatembea na mke wake pale, ayagamba dadi anasema papa, yongera osumba abantu. endelea uchunge, Haleluya. ufundishe watu. Haleluya. Mukama yeebazibwe nnyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Era omusajja omu action, ebintu bino nti byogera okusingako ebigambo. Aksio inaongeka kushinda maneno. Omusajja omu yatuuka ekiseera, Mwanaume mmoja alifikaka wakati yali anniversary yaabwe ilikuwa ka anniversaire yabo, ey'okucelebratinga ne mukyala we, balikuwa bako na celebrate na bibi yake, emyaka gye bamaze mu bufumbo. miaka yenyewe balikuwa nafanya mu ndoa yao. N'abuuza omwana we, Akauliza mtoto wake, n'amugamba kikyolaba mu celebration yaffe. akamuuliza nini yenye unaona mu hii celebration yetu? Yali abuuza mwana mulenzi, Alikuwa anauliza mtoto garso, nga musajja yamubuuza. mwanaume ndio alikuwa anamuuliza. Omulenzi oyo n'amugamba, Ule kiana akamwambia, dadi papa, we naakula ukikomala, nga ntuusiza ne mpasa omukyala, nikikomala ninafika wakati naoa mwanamke, njagala kuyisa mukyala wange napenda nipitishe mwanamke wangu nga woyisiza maama wange. gisi unakamataka mama yangu. Haleluya. Haleluya. Ng'amuyisiza bulungi, Alikuwa namkamataka mzuri, ekiraga kenye inaonesha nti ebikolwa kama matendo bisinga okwogera. inashinda kuongea. Haleluya. Haleluya. N'olwekyo 2026 Na kwa hiyo hii mwaka 2026 beera intention, kuwa intention, malirira tosheleza kabisa okukola kutumika ebintu vitu ebiweesa Mukama ekitiibwa, penye vinapatia Mungu heshima, n'abaana bo na batoto bako bajja kuwa Mukama ekitiibwa. batapatia Mungu heshima. Haleluya. Haleluya. Abaana bayiga nga balaba, Batoto wanajifunzaka na wako naona. sireerabira omukyalo omu baali bagenda kufumbirigana n'omwami omu, Hata sawaka mwanamke mwako anatenda olewa na mwanaume mmoja, mukyala wange oyo abamanyi bulungi. ule bibi yake ya pastera na bajua mzuri, Bambala tebafumbirigana, omukyala yafumbirwa alala. balimalizaka abakuonaka mwanamke akalowaka fasi Baali ingine, bagamba bagenda kufumbirigana, balikuwa kanasema bataoana, naye omusajja ng'ekintu ekimu ye kye yagamba lakini mwanaume kitu mwenye alisemaka nti ye waatuuka, kama yeye akifika, ye kyamanyi yeye kenya najua nti engatto kama engatto ze, viato vyake, ye waatuuka yeye akifika alina okgenda n'atuula mu ntebe anapasha enda naikala mukiti, n'awanika ekigere ekimu. anatia mgulu yake yulu, Omukyala najjamu engatto mwanamke eso. anakia anatosha kiato ya kwanza.
najjamu ne stocks, anatosha na shocks, n'amala n'awanika ateta na natia mugulu ya pili yulu, anajjamu engatto, anatosha kiatu ne socks, na shocks anazitosha. Mchala n'agamba ekyo nga sijja, omwala n'agamba ekyo nga sijja kisobola. Mwanamke akasema mbona vile sitaviweza. Ne tubasisinkana, bakakutanaka nabo. Omusajja n'agamba, mwanamume akasema se mie nakula ndaba taata wange nilikomalaka niko na baba yangu nga bamujjamu engatto biko na mutosha ndani viato ne socks na shocks. Kyalaba Kenya naona kyavaayo nakyo njo Kenya litokakayo nakyo. Onono gwe twali tugamba nga yalokoka, huyu mwana tulikuwa naambia alikuwa kashaka okoka, naye nga loko ye eriemu, lakini loko yake iko moya. Kino kijja kubeera bwe kiti. Hii itakuwa hivi. Omukyala agamba mwanamume anazia shaka si kyekyoka ekyabalemesa okugenda mu maaso. Ile njo ilibazuyaka kwenda mbele. Waliwo n'ebirala. Ile haiko njo ilibazuyaka kwenda, kuko vingine. Kyate waliwo abamu abakigumiramu ne baganze nja kibeeramu. Kuko benye banavumiliaka nasema mimi nitazoeana na bila sigaye nti gwegenda okikyuse okibanga kiriwo ekityewo. Na siseme uende ubadilishe ufanye vile kwako, hapana. Kintu omuntu kyalaba, lakini kitu kenye mtu anaona ajja kikuliramu, atakikomalia ndani. Kijja kutwala ekisa kya Mukama Katonda, itakamata neema ya Mungu Baba, kubanga Mukama asobola byonna. Mungu anaweza yote, n'abikyusa, anabibadilisha, n'akyusa obulamu bwe, anabadilisha maisha yake. Omwoyo Omutukuvu kwenye uko Roho Mtakatifu akyusa obulamu, anabadilisha maisha. Haleluya, haleluya. Naye ebimu, lakini bimoya birwawo okuvaawo, binakawiyaka kutoka. Ebimu bimoya ogenda nabyo, unaendaka nabyo, ne bitawanya binasumbua sumbua pale. Ne Kristo yeebazibwe. Lakini Kristo ashukuriwe. Yagambye wali mu Genesis mu lubereberye, mu mwanzo amwe nabawa amaanyi, aliwapatia watoto, mugenda kubetenta emitwe gy'omulabe Sitaani, mutakanyanga vichwa za shetani, n'abaana baffe na watoto wetu bagenda kutuukiriza, batatimiza kile. Haleluya, haleluya. Mukama yeebazibwe. Mungu wasifiwe. N'olwekyo, na kwa hiyo okutendeka okw'abaana bano, formation ya watoto wao, Mukama yatulaga, Mungu alituoneshaka mu Psalms, mu Zaburi 127, 127, otendeka abaana bano, teach them, direct them, train them, makuba matuufu, kufundisha watoto wao, kubonesha njia za kweli, babeere ki, bakuwe nini, kyekivaayo. nini yenye natoka. Zaburi 127, Zaburi 127, sura yokusatu, sura yake ya eddamu 3 neekukakasa, inarudi na hakikisha, negamba abaana nasema kama watoto kirabo ni zawadi okuva eri Mukama Katonda, kutoka kwa Bwana Mungu wetu. Watoto busika ni urithi oba obwakabaka bwa Katonda. ya ufalme ya Mungu. Tunuulira omwana oyo gw'olina, Angalia mtoto ule mwenye uko naye, omugambe ono umwambie huyu busika bwange ni urithi wangu nga bumpeereddwa Katonda, yenye nimepewa na Mungu, kirabo. ni zawadi. Omuntu nno ogenda okuwa ekirabo, mtu kupatia zawadi, aba akitaddemu, anawaka ameitia ndani ya akili yake, newogamba mbu ndaba yakijjaka wuwe, hata anasema aya, nimeona ameitosha kwake kunyumba, era yali asobola okukisigaza. alikuwa anaweza kuibakisha. Abamu wetutuuka embaga zino z'olaba, Pengine tukifika ku mariage zetu, abantu banoonya ne ssente, n'agamba gundi n'amugulira ki ng'ekirabo, watu wanatafutaka pesa, nasema fulenda muzia nini sawa vile kado, birthday ne zijja ekirabo, anniversaire zinakuya kado. naye abaana bano boolaba, Lakini aba watoto benyu nao, kankubuulire, acha nikwambie, Katonda yatonda eggulu n'ensi, Mungu mwenye aliumbaka mbingu na dunia, amanyi byonna, anajua vyote, alina obuyinza bwonna, iko na uwezo yote, yabateekayo dde eri mu nsi ey'omwoyo. alishakabatia ndani kule ulimwengu wa roho. Ekiseera we kituuka, Wakati ikifika ng'ayagala na anataka okubaako omukisa gw'agatta ku nsi, kuwapatia baraka yenye anaunganisha kwa hii dunia, gw'agatta ku gw'omuzadde, yenye anaunganisha kuwe mzazi, ng'ajjayo ekirabo, anatosha kule kado, ng'akikuwa. anaikupatia. Haleluya. Haleluya. Abaana birabo, Batoto ni zawadi, busika ni urithi oba obwakabaka bwa ya Katonda, ufalme wa Mungu. a reward from him. Verse 4. Tusome mstari wa 4. Lwaki abiyita birabo Juu ya nini anaziita anabaita kado na busika abo? na urithi? Kubanga agamba Maana anasema
abaana bano boolaba aba batoto benye nao agerageranya analinganisha nti kalinga akasaale iko saa vile mushale mu mikono egy'omulwanyi ya mpiganaji warrior. Abaana bano we bali batoto baba njo vile bako. Omuntu omu yabadde aŋŋamba, mtu mmoja alikuwa anaambia pastor, n'aŋŋamba nti omanyi akamwambia unajua abedda balwanyisanga busaale bazamani walikuwa wanapiganishaka mishale era nakati obusaale bukyaliwo na saa hii mishale ingali tu. akasaale okateekateeka Mshale unaitayarishaka tomala gakuba kasaale haushitukieke kupiga tu mshale, kalina engeri gy'okakwatamu, kiko na gisi unakakamataka, kalina ango, kiko na ango, kalina engeri gy'olabamu, kiko na gisi unaonaka. manyi nali ndowooza yeye alikuwa na zani yaka nganda abantu bakwate n'okuba anaona watu mtu anakamata mshale anatupika inaenda, kino ekintu kyangu nnyo. anasema hiki kitu liko ni nyepesi sana. Tulina twagenda ne mukyala wange siku mwaka endaka na bibi yake ku ka holiday, ilikuwa ka holiday, ne tugenda nga waliwo omuzannyo ogwo bakaenda na kukile mchezo baguyita achare mu luzungu ogwo gwokuba n'okuba target, ni ile ya kupiga una legre bie. kati yeye yasookawo yenje alianzaka nga bamugamba bakakwata webati, banamwambia banakamataka hivi, ne bakuba webati, banapiga hivi, bayimirira webati, banashimamaka hivi. nze nembere ne ngamba yeye akakwakala akasema oyaveyo mangu nyunze kana akantu ule atokeo mimi nitafika tu nikatupe mbio, na kuba tip akapiga. ate no yeye yakuba target, yeye alilegra kabie, ne ngamba gwe kati vayo, akasema wewe toka kutoka wewe, nenzija akakuya. nze atabitadde mu biseera, yeye mwenyewe hakunipatia wakati, atabiwadde budde bwange na tekniki, mwenyewe hapatie wakati akati, ne nkuba tututu bonanga bugwa bugwi, akapiga kayote iko naanguka yote, nansekerera nnyo. akamchekelea akasaale mushale balina engeri gye bakakwatamu, biko na gisi banaikamataka, amaanyi ge bakawa, biko na nguvu yenye banaipatiaka, balina engeri gye bakatunuulira, biko na gisi banaiangaliaka okutuuka we kagenda mpaka saa yenye utakachilia kaende. kankulageko, acha nikuoneshe huyo unjo ule obadde olowooza mbu nnyo kama nilikuwa Tanzania iko nasema bongo yule na mshale oyo topista mukyala wange mukubireko, ule ni mke wake, umpigie makofi. kakali wali wakati Njoo ile pale, iyo njoo ile kati akasaale keka sasa mshale njoo ile huyo okalaba wakakutte, unaona gisi anaikamata, wakakwata akiikamata takakwatira eno, haikamati yake huko chini, bagamba kabeera ono nga kukutu, amwambia yake inakuwa pasavili karibu ya masikio, nebanga akawuliriza unakwasa mko naisikiliza ate wokaleega na ukilegre, nalinga nkakwatira wano mukadde maaso, yeye alikuwa kanaikamatia na itia mbele, ambia hapana, osika eno bwoti okaleega, unakokotaka hivi nyuma na ikokota, n'olyoka ozibirira n'oteeka ku liiso, unafunga unatia kulicho, n'oketegereza, unaiangalia, n'okuba target, unapiga, unalegre kwa unataipiga eyo ile. Mukama agambye, Mungu anasema abaana bano batoto waba busaale, ni mushale, okuba training obulungi, kuva forme mzuri, okwata obulungi akasaale, ukikamata mzuri mushale kagenda wala, inaenda kambali, okwata obulungi akasaale, ukikamata mzuri mushale okuba target, unalegra kati kabisa. okugenda ewala kwe, Asa kuenda mbali njoni, omwana ono omutraining, mtoto ukimfundisha n'okikola nga okigenderera, unaifanya na unaitaka, n'okiwa ebiseera bye, unaipatia wakati yake mu ngeri ya Mukama Katonda, aina ya Mungu agenda kukola ebintu ebisukkulumye gwe byokoze, atafanya vitu vyenye viko zaidi ya vyenye ulifanya weye, naddala mu bwakabaka bwa Katonda, sana sana na tuko mwa ufalme ya Mungu, ajja genda wala, ataenda mbali. aliwo kati agezaako okunsomooza, Asa uko mali kwa na jaribu nyewe wansomooza nga musomooza, ne musomooza nansomooza, anamjaribia na namjaribia namjaribia na namjaribia, olw'ekisa kya Mukama Katonda, juu ya neema ya Mungu natuuka nakola P7, alifika kakafanya P7, kati naye omwana omu naye yakola P7, na mtoto una alifanyaka P7, bonna kati bamaze okukola P7, bote bamemaliza kufanya ma P7, naye omu yakola P7 lakini mama alifanyaka P7, ajjayo results ze, anatosha resulta zake, n'agamba dadi nakusinga, anaambia papa nilikushindaka, omwaka gwakola P7 mwaka yenyewe ulifanyaka P7 wafuna first grade, ulipataka first grade, eyange esinga eyo, mie yangu inashinda yako, n'angamba nkusinga, akamwambia inakushinda, ne mutunuulira akamwangalia ng'ate kyekituufu, na ni kweli eyange yali eno first grade eno weesembera, yake ilikuwa kwa first grade kwenda kwa yali mwisho, eno awasooka, yake ilikuwa kwa kwanza, wange
ni mtoto wake, ni wabu. Akamwambia ukoze P7, unafanya P7, sinakola senior 4 nkusinga. Mimi nifanyaka senior 4 nina kushinda. Weyatuka nakola senior 4, ilifikaka kafanya senior 4, results zera za singe zange zinafuna miaka, results zake zikashindaka zake zalifanyaka mwile P7. Daddy nkusinga. Akamwambia papa nina kushinda. Wera weye tuwafuna first grade mu senior 4, hakupataka first grade mu senior 4, wafuna super second, ulipataka super second, nsemfunye super first, mimi napata super first. Nemugamba nze nakola senior 6 gwe tonna bankusinga. Nikamwambia mimi nifanyaka senior 6, senior 6 nina kushinda. Nakola senior 6, akafanyaka senior 6, obubonere bwe ne bujja ne businga, halama zake tuzikashinda zake. Ni kukasala akagende walokola ebintu gwe byosukulu mukola, iko kumushale yenyine enda mbali vitu vyenye anafanya binashinda vyako vile ulifanyaka. Nemugamba era wadde ufunye ezisinga. Akamwambia hata kama unapata za mingi nkusinga na kushinda olw'ekisa kya Mukama, juu ya neema ya Mungu. Nze nafuna nina degree yange, mimi niko na degree yangu, gwe tonnaba, wewe hauya. Kati ebiseera bino asa wakati hizi angamba nti wafuna degree emu, anamwambia kulipataka degree, nze ndi mwaka gwange gwa kusatu, mimi niko mwaka wangu ya 3, nkubuzaako akaseera katono, nabakia na wakati kidogo, era kati mbala nti nkusinga, na nina hesabia tu ndakushindaka tu. Ate nze nno we nasomera, na yeye kwenye alisomeaka, Yesu wasomera, yeye haiko njo kwa nasomea. Haleluya, haleluya. Kati ndi wano muzadde gwe, asa iko hapa wewe mzazi, togamba nze fe twasoma we tuti twatambuza bigere, leka ebiseera bye birala, teeka akasale kawagale, leka akube wala okusingako gwe. Wewe mzazi usianze ambia mzazi yako wewe usiye tulisomea kambali tukana tembezaka tulikuwa tembea na miguu. Acha ni wakati yako, tayarisha mshale mzuri iende mbali. Ate kiseera kino sasa wakati hizi akola degree n'ensooka, anafanya degree yake ya kwanza, akolayoko n'olupapula olw'ebyokubiri masters, analeta na papia ya kwanza ya masters. Ati angamba nkusinga, anamwambia papa na kushinda, akasale kagenda kuba wala okusingako nze, mshale itapiga mbali kuliko yeye mu by'okusoma, masomo, nene mbuweereza na mhuduma, ne mbulamu bwonna, na maisha yote. Leka tutendeke abaana, acha tuforme batoto. Ekyo Mukama kye yateeka, ile njo Mungu alitayarisha. Heshima ya Mungu itaonekana sana. Haleluya, haleluya. Nenga kiita mu gwo muzadde, lakini inapita wewe mzazi, kikole ng'okigenderera, ifanye na unaitaka, kiwe ebiseera, ipatie wakati, leka byokola bibikule ekitiibwa kya Mungu, acha vyenye unafanya vifunue utukufu wa Mungu, najja kubanga abikule ekitiibwa kya Mungu, na mtoto wako atafunua utukufu wa Mungu. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Akasale mushale bakalega, banaikokotaka, mukalega mubaamu okuba wabula, mukuikokota mnakoka kukushauria ebintu byonna tebiba bya mubaamu okuba wabula, mnakoka kushauri. Mu kitabo kya Samweli, mu kitabu ya Samueli, Eli yali kabona, Eli alikuwa kohani, naye tewabula baana be, lakini hakushauriaka watoto wake, busale ne butakuba wala, mishali haikufikaka mbali, ate instead n'awagala Samweli. So mwingine akanoa Samueli. Samweli n'akuba wala nti tumwogerako ne mu kigambo kya Samueli alifikaka mbali na sisi tunamwongea kwa mkitabu. Haleluya, haleluya. Mukama yebaze. Bwana Yesu asifiwe. Obuvunanyizibwa tubulina, responsibility tuko nayo, Mukama yabutuwa, Mungu alitupatiaka, era ekiva mu ekyo na yenye natokaka mu bino. Wotuuka ku musajja, ukifika ku mwanaume, yaliko president wa Amerika bamuyita Barack Obama, mwenye alikuwa president wa Amerika anaitwa Barack Obama Hussein, naye taata we, lakini baba yake yali wano alikuwa hapa wapi? Kenya wano, alikuwa hapa Kenya, nga tabeeranga nako na president wa Kenya, na haya kuwaka hako hata president wa Kenya, akasale kano ke yalega we, lakini hii mushale yenye alikokotaka kakuba pakiri ilipiga mpaka kule. Ndi wano lero, niko hapa leo kutangaza mujina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, batoto wetu ni mishale yenye itapiga mbali, batakuwa vichwa lakini haiko mikia. Ile neema ile Mungu aliitiaka hapa ku glory, naiona kupita mupastere wetu, alisemaka ukiangalia batu utaona
vichwa zinanenepa, bajja kulembera, bataongoza, bagenda kuzimba ebintu eby'obwakabaka bwa batajenga vitu vya ufalme wa Mungu. Abaana bano betutunuulidde abadde mu Children's Church ng'ekyali wali batoto wenye tunaona bangali mu Children's Church na ingali pale chini, essaawa zino saa hii bali wano mu buweereza, viko hapa mhuduma, bali wano ku byuma, viko hapa mu instrument, ba engineer Dani ni ba engineer Dani bale bakyali wali wansi, alibonaka bangali pale chini mu Sunday school, mishale balikokotaka mzuri, bali wano balina kampuni zao, viko hapa viko na kampuni zao. Abalala bengine wetutuka okulaba basi Uganda zeekoze ez'amasannyalaze, tukifika kuona bisi zenye Uganda imefanya za kura, be baana boolaba, ni watoto wenye unaona abakulidde mu bwakabaka benye banakomalia mu ufalme ya Mungu hapa, kubanga wano waliwo amafuta n'ekisa, juu hapa kuko mafuta na neema ya kufanikisha watoto wale kukua vichwa lakini sio mikia. Na siku ya leo tumepewa kukua watoto hawa, tunaendelea kubatangazia hapo neema ya Mungu Baba itimie. Pigia Mungu makofi ya heshima. Bwana Yesu asifiwe. Na kupitia mwa hili Marko sura yake ya 10. Marko sura yake ya 10. Mstari wa 13 mpaka 16. Tuharakishe wakati yetu natuacha. Abantu batuuka ekiseera, watu walifika wakati ne bakwata abaana, wakakamata watoto ne banga bato na ni wadogo, ne babaleeta eri Yesu, wakawaleta kwa Yesu, nga bagambye Yesu, wakisema Yesu, njagala okwate ku mwana wange, napenda uguse ku mtoto wangu. Ekikiikirira njagala eky'obwakatonda ekiri mu mwana ono, ina represente make napenda ya umungu yenye kumwayi mtoto kisobola okutuukirira, iweze kutimia. sigenda kukikola bw'omu, sitaifanya mie mmoja, ekisa kya Mukama Katonda. nilipewa neema ya Mungu, Kubanga Yesu mu Luka, juu Yesu ndani ya Luka yakula n'ebintu bino bina, alikomalaka na vitu vinne. yakula n'amagezi, alikomalaka na akili, n'akula mu mubiri, akakomala ndani ya mwili, n'akula mu kuganja kwa Mukama, akakomala mu kibali ya ne mu Mungu kuganja eri abantu. na kibali mbele ya watu. Yesu, sasa Yesu, njagala omwana napenda mtoto huyu abeere akuwe ng'akula mu bwakabaka na iko na komala mu ufalme wako. Abayigirizwa wanafunzi ne basooka ne babaziiza, bakaanza akawazuia, tuleta mwana wano, usilete mtoto hapa, bino eby'abaana tebirina makulu, hivi vya watoto havina maana. nobeere genda mu maaso. Tuendelee mbele. Yesu we yabalaba, Yesu wakati aliwaona n'anyiiga, akakasirika, he was indignant, kyamunyiiza, kilimsirikisha kile kitu, ne kimutabulamu okwo, ikamchanganyaka pale kidogo. Abantu tebategeera nti Hapa watu hawaelewi, bano abaana ba bwakabaka hapa ni watoto wa ufalme wa Mungu, balina ebintu bye balina mu bo, biko na vitu wenye biko navyo ndani mwao. Owulira gwe mwana gwali wano, Unasikia huyu mtoto mwako hapa, toddayo naawe ne weenyooma. usirudie kule unajizarau. N'agamba, Akasema, leka acha abaana abato watoto wadogo bajje gyendi, waje kwangu, temubaziiza, msiwazuize, msiwazuie, kubanga obwakabaka bwa Katonda, maana ufalme wa Mungu bwabwe ni wao. belongs to them. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ekyo ekiri omwana wo, Ile ndio vile iko kwa mtoto wako. zikiriza, Naamini toliwo by mistake, hauko pale para n'omwana oyo accident, taliwo by na mistake, mtoto wako haiko para accident, nawo omwana aliwa, na wewe mtoto mwenye uko hapa, funa obukakafu bwo toliwo by mistake, pata uhakika kama hauko hapa para accident, nawe atanaba kufuna mwana, na wewe mwenyewe yapata mtoto ajja, anakuya, era wajja, na akikuya ofunye n'omukisa n'omwaganya, unapata baraka na opportunity ebigambo bino, ya kusikia hii maneno, ebintu obitambuza on purpose, vitu uvitembeze gisi vinapasha era kutembea, webajja eri Mukama Katonda. bakikia kwa Mungu. Genda maaso mu 17, Tuendelee 17, 16, 16. olugamba lutya nti tubuuse obudde bugenze. Kye yakola, Kitu alifanya, n'akwata abaana bano akakamata batoto wao mu mikono gye, mu mikono yake, tegeeza obuyinza obwo maanisha uwezo ile n'ekisa ekyo na neema n'obusobozi na uwezo ebyali mu ye, benye vilikuwa ndani yake, n'agamba bigenda kubeera ku baana, akasema vitakuwa kwa watoto wao, era
tena akawatangazia ako baraka. Ile ndio yenyewe tunaenda fanya siku ya leo. Haleluya. Kama unataka kumalisha mtoto wako mzuri, ukuwe na muombea sawa vile wewe mzazi. Tukitoka hapa, Mungu iko na mpango mzuri. Acha Mungu akufunulie plani zake. Kitu kimwake nakumbuka mamake mwali ndaka ishi na Mungu. Alikuwa kanamsikia na banakomala na iko naomba anatangaza balikuwaka ba jeune garçon jo ba mukubwa omupira gulinga omupira na balo iko sawa vile kabungu kabisa. Lakini kiba najua ni kimoya sawa wezuera fe twali anga chakula wezuera bilinga tona kutuula wali waka 20h kienea bakuka na kulaka chakula magharibi 20h kienea 20h leo yafika kunyumba ngomanye mere teriwo. Unajua chakula haiko wanga twasokanga na kusaba juu balikuwa kanaanzaka wanaomba kati ngatwangu ne tunaba atengo otuula ongo mazo kunaba. Sasa balikuwa kanaharakisha kana kumezu na ikalomisha nawa umanyo mwana omulenzi miaka jeje unga kamere ugamba mbemere teja kubera weche. Unajua jeune garçon mwele miaka za katikati hapa naambia chakula haitakuwa na tuigirizo okusaba akabafundisha kuomba naye ate nasabanga nafi naye akakuwa naomba pamoja nao usiku na banala anaingia kuchumba na mko mnasikia anatangaza aba batoto ogena kuba koyesa utabatumikisha bagena kueleza batatumikia ufalme wako habataharibika. Siku ya leo ni kwa juu ya neema ya Mungu alishakaokoka abanzirako benye banamfuata balishakaokoka banatumikia Mungu. Haleluya. Obusobozi obwo bulina uwezo ile uko nayo naffe tubulina na sie tuko nayo kabona ba Mukama sawa vile watoto wa Mungu. Mukama abawe omukisa. Mungu awabariki. Sera kino wakati hii atwanirize musumba acha tukaribishe Pastor Kayanja. Mchapie Bwana makofi. Kubira Katonda mungalo. Amen. Amen. So mukasera kano mu wakati kama na hii twagala kusabira abana tunataka kuombea watoto. So abana bazza basabise watoto wamekea mwa ibada mukuye mbele watoto wote mwana wote yazenga go mukikirite. Kama mtoto wako ukionjo na murepresente utakuya muzazi na mtoto wako kama haiko mu jina la Yesu. Tusabira abana bafe watoto mukuye tuombe. Mwangwe temuru wao muharakishe msikawie bazazi mulete watoto yenu. Kama hakukuya na mtoto wako kia urepresente yae hapa. Bazade muleta abana bamwe baje maso. Bazazi tulete watoto hapa mbele. Biblia inasema Kana kama Yohana Kana yali mchala ngatazala. Kana alikuwa mwanamke mwenyewe kwa kaza lake. Yagendanga mu nyumba ya Mukama ngagenda n'ekiweebwa yake. Alikuwa kanaenda mu nyumba ya Mungu anaenda na sadaka. So tuanze musomba Kavuma tukulembere. Tukaribishe Pastor Kavuma tuongoze maombi hii mu wakati hii yenyewe. Na tuko naombea watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kuombea watoto na benye bamebakia nyuma tutachunga pamoja na wazazi. Tuombee watoto. Vitu viwili vyetu tunajifunza. Tutaombea watoto na wewe sawa vile mzazi ujiombee. Amen. Hii wakati napendo ikamate ni wakati iko tofauti. Toa roho yako yote. Tuombee watoto wao. Junjoa viongozi wa kesho. Tuwaweke mikononi mwa Mungu. Nitakuomba uinue sauti yako. Uombe mjina la Yesu. Baba Mungu mzuri, tunataka kushukuru juu ya watoto. Tunakurudishia heshima. Asante Mungu juu ya zawadi yenye unatupatia ya watoto. Tunaelewa Mungu kama watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Zawadi tunaikamata sawa vile kitu mzuri. Mungu tunatia watoto na wewe jiunge na sisi huko nyuma. Tuombee watoto
wanapasha kuwa watoto wenye tofauti. Neema ya Mungu inapasha kuonekana mjina la Yesu. Biblia inatuambia Yesu akawatangazia ako baraka, akawagusa ako, akatangaza baraka, akawabariki, akasema mtakuwa wanaume, mtakuwa watu wa nguvu, heshima ya Mungu itaonekana. Biblia inatuambia Yesu akakomaa ndani ya mwili, kibali mbele za Mungu na mbele za watu, akakomaa ndani ya akili, akakomala neema ya Mungu. Mungu tunatangaza batoto wetu banakomala neema ya Mungu. Mungu Baba wangu, acha wakujue, acha wakuelewe mwaka hii, mwaka ya kuongoza heshima ya Mungu. Mungu Baba, acha baoneshe heshima yako mu masomo yao, kila kitu wanafanya mjina la Yesu. Ulituahidiaka kama mwaka hii itatunenepesha, wanenepeshe, wabariki, wafanikishe vitu inawahusu, pesa, masomo. Mungu sikose. Mungu tunatangaza baraka yako juu ya watoto hawa mjina la Yesu. Wapatie akili, wavike heshima, bakuwe watu tofauti mjina la Yesu. Batakuwa vichwa lakini sio mikia. Mungu utawasomesha, utawapatia, hawatakosewa. Neema ya Mungu inaonekana. Endelea mbele na uko naomba, na wako kuna waombea, na wako na watia kwa mikono, na wewe endelea kuomba, endelea kutangaza juu ya watoto wako mjina la Yesu. Mungu acha imshale, acha ipige adui, acha iangamize matendo ya adui mjina la Yesu. Heshima ya Mungu itaonekana mjina la Yesu. Hawatashindwa, batakuwa vichwa, batakuwa baraka mukila vile, mukila village, kwa kila mtu batagusa mu masomo, batakuwa vichwa, batakuwa werevu mjina la Yesu. Mkono yako ya nguvu acha uinuliwe Mungu. Mungu Baba Mungu wa neema, wakati kama na hii, acha matendo yote ya adui yenye nataka watoto Mungu komala mtuvunja, tunaangamiza kila magonjwa yote, wende kila ujinga, kila woga, wende kila kushindwa, kurudia nyuma, wende mjina la Yesu. Tunafungula moto ya Yesu, acha ichome, iangamize kila uadui yote, kila nguvu yote, kila ashenda yote ya adui juu ya mtoto. Baba, watoto hawatagonjwa, hawatashindwa, hawatarudia nyuma mjina la Yesu. Acha baraka yako ikuwe pamoja nao mjina la Yesu. Mungu tunatangaza heshima na neema ya tofauti ionekane mu wakati kama na hii. Jiombee kama vile mzazi, ombea wazazi. Mungu watumikishe, bakuwe example, bapatie pesa zenye wanahitaji mjina la Yesu. Acha amani ya Mungu, akili ionekane kwa wazazi wote. Mungu tunafungula baraka ya Mungu kwa wazazi, batumikishe, bakuwe example. Mungu Baba wangu, nguvu yako acha ifunike, acha ionekane kwa wazazi. Mungu Baba, acha baone baraka na wako wanakomalisha watoto wao. Yule ongeaka kama utabariki tunda ya tumbo yetu mjina la Yesu. Tunatangaza heshima ya Mungu, nguvu yako inafunika. Mungu saidia wazazi bakuwe umoja, wapendani,
mafamilia zao bakuwe example mugisi wanafanya vitu gisi wanatengeneza vitu mjina la Yesu. Acha nione mwanamume mwenye kunombe mwana mtoto mwenye kunomba amini Mungu useme Mungu acha unitumikishe, acha nikuwe mtoto wa maana, acha nikuwe mtoto tofauti, acha neema ya Mungu ionekane mu maisha yangu mwaka hii, mwaka ya baraka, mwaka ya tofauti, mwaka ya kuselebrate mjina la Yesu. Acha amani ya Mungu iftawale, acha ionekane mu maisha yangu. Omba, 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 usiangalie, jiombei, omba Mungu. Hii wakati tofauti, ni wakati tofauti, wakati tofauti, wakati tofauti. Tunaomba osasi, tunaombea watoto hawa watakuwa tofauti mjina la Yesu. Acha watoto hawa omba, mwenye haya zala omba Mungu, naombea watoto benye mtazala watakuwa tofauti. Mungu, tunatangaza heshima yako, nguvu yako ionekane mjina la Yesu. Mungu Baba, maisha yangu ibadilishwa mjina la Yesu. Mungu Baba, Mungu wa neema, acha uonekane mjina la Yesu. Tunatangaza watoto benye wanatoka hapa watakuwa tofauti, watatembea mataifa, watakuwa tofauti, watafanya makubwa, watasoma pesa ya masomo hazitakosekana zenye zinawahusu mjina la Yesu. Uzuri wa Mungu, neema ya Mungu itafunika maisha yao mjina la Yesu. Uinuliwe Mungu Baba, tunaombea amani wakati ya watoto, acha ikuwe tofauti, acha neema yako ionekane. Ukifanya vitu makubwa, utafanya vitu vya nguvu mjina la Yesu. Mungu wangu, acha uinue watoto wetu, batakuwa baraka muvilaji, muvile, batatembea mataifa. Tunatangaza acha milango ifunguke juu ya watoto wetu, juu ya watoto wetu bote mjina la Yesu. Hii mwaka itakuwa mwaka tofauti mjina la Yesu. Shukuru Mungu, shukuru Mungu juu ya jeshi yenye Mungu anainua. Shukuru Mungu juu ya watoto wetu. Asante Mungu wa neema, asante Mungu wa Mungu. Mchapie makofi ya nguvu kimrudishia heshima. Amen. Bwana asifiwe sana. Mukama yebazi wenyo. Kasera kano kwate ekiweebwayo kyo. Mwakati kamata sadaka yako, twagala kuwa eri Mukama. Tunataka kutoa kwa Mungu. Atafunye basa. Mwenye kupata envelope, niko mkono goba asha bajiku. tia mkono yulu protokole bakupatia envelope. Twebaza Mukama olw'abaana baffe. Tunashukuru Mungu juu ya watoto wetu. Mukama abawadde ekisa. Mungu anawapatia neema. Abofuna ebasa yo. Na uko nakamata envelope yako. Uliriza ebirango bino. Sikiliza matangazo hii. Klasi zaffe ziddamu. Siku ya kesho klasi zetu zinaanza, masomo yetu ya Biblia inaanza. Wakoma wakati enkya manya nti omalya otandika okumaliriza. Kama uliishiaka katikati, kesho nenda malizia. Atasomanga we sawa zina banga otandika. Mwenye hayaanza kusoma unaweza kujiandikisha, unaanza kusoma. Fellowship zaffe ziddamu ku Lwokubiri. Fellowship zetu zitaanza siku ya pili. So mujje ate tutandika obulamu mu ngeri enjawulo. Mukuye tuanze maisha aina tofauti. Masomo yetu ya heart to heart balinawo basale biko na basar. Oyagala omwana primary okuva mu nursery okweyongerayo waggulu. Kama unataka mtoto kutoka mnasare kuendelea yulu, ugenda mu office bajja kubulira ebisingawo. Utaenda mu biro pale watakwambia ya zaidi. Sunday jja ya njawulo. Dimanche inakuya ni tofauti. Lero tuwaddeyo abaana baffe. Leo tumetoa watoto wetu. Sunday jja abaana bagenda kuba batulaga byabakola mu Sunday school. Dimanche inakuya watoto watatonesha vitu gani wanafanyaka mu Sunday school. Ekyokubiri waliwo abakuze nga basuse Sunday school, so Sunday jja bajja kuba bayingira mu church enene. So ya pili uko bengine wewe wamekomala bea batakiwa kwa kule mu Sunday school, batakuya huko mu kanisa ya Kabambi. Amen.
Amen. Era enkya na siku ya kesho tutandika project yaffe ey'okulongosa gardens. Tutaanza projet yetu ya kutengeneza jardin. Weeyamasa amagezi okulaba ng'otuukiriza obweyamu obwo. Kama ushaka pledge, tafadhali naomba utimize. Nawe ateyamanga ba asha nga bakuyitako oyinza obasaba pledge card ne bagikuwa n'oba omukisa ku kino. Na we mwenyewe ya pledge ba asha unaweza balomba envelope na pledge, unakuwa baraka kwa hii. Okulonda kukyagenda mu maaso. Vote ingali inaendelea mbele. Wiki eno waliyo okulonda. Hii wiki kuko vote. Ne wiki eri ejja wajja kubaayo okulonda. Na wiki inakuya kutakuwa vote. So n'olw'ensonga eyo tetujja kuba na midweek service yaffe. Na kwa sababu ya tutakuwa na ibada yetu ya siku ya 3 ejja kuddamu mu February. Itarudia mu February. Twebaza Mukama olwa Ephraim lineage. Tunashukuru Mungu juu ya Ephraim lineage. Balabika bakyali bize mu bintu ebyenjawulo. Iko saba ngali yo kipemo vitu tofauti. Tubasabira bali ku duty. Lakini tunawaombea bako ku duty. Ekyo bobasanga manya bosanze ba Ephraim. Ukibakutana ujue ni wa Ephraim bebeko na hudumia. So naku za mwezi 8 ye first fruit service yaffe. So siku za mwezi 8 itakuwa siku ya tunda la kwanza. Wiki yesoka mu February itakuwa wiki ya kusaba na kusiiba. Ile wiki ya kwanza mu February itakuwa wiki ya kuomba na kufunga. Tujja kuba ne wiki ya amani. Tutakuwa na semene moya ya nguvu. Na tuko natua mili zetu saa vile tunda la kwanza. Tutakuwa hapa kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 4. Siku ya 5 itakuwa le 6. Tutakuwa na fast fruit veille, itakuwa veille. Tutakulala hapa tuko naomba Mungu tukiamini tuko naingia ndani ya urithi wetu. Na Mungu atatubariki. Sasa hii ni ya kuonya. Tungali mwakati ya vote. So kuwa kufanya utaratibu na mwenendo yako kwenye uko napita. Usitembee sana usiku. Ukiona magrupe usijiunge ndani, pita hata pembeni, hata urudie nyuma. Juu hii njo ukweli. Hakuna mwenye atakupatia amani kama haiko Yesu. Tumaini yetu iko ndani ya Yesu. Na hii ni mwaka yako ya kuona heshima ya Mungu. Kuwa na akili kutembea. Banamuke kama unatembea usiku, sakoshi yako ikaze. Na sezo hii munge evite sana kutembea usiku. Akose kama kwa kitu ya nguvu sana nyinyi nafanya utembee usiku. Amen. Amen. Biblia inasema kama mwerevu akiona mabaya anajificha. Lakini mjinga nendaka wanamugonga kichwa. Tunapenda mkuwe baerevu ndani ya Kristo. Sema amen. Acha tuombee sadaka yetu. Baba, tunakushukuru. Uko Mungu mweza yote. Mungu mwenye anatupatia mapato yetu. Iko wako heshima ya Mungu. Ile tunaitangaza. Tunafanikiwa. Tuko washindi zaidi ya kushinda. Wenjo Mungu wetu mwanatupatiaka. Acha baraka yako ikuwe maisha yetu. Mkristo Yesu Bwana wetu. Amen. Amen. Tuko na bageni wanatembelea siku ya leo. Tunataka tuwakaribishe mjina la Yesu. Nikisoma jina lako na tupepea. Na Mirembe Sumaya. Tunafurahi kukuona. Aproti Rita. Tunafurahi kukuona, iko kule nyuma. Mutua Ana Flavia. Tunafurahi kukuona. Bageni betu. Ibada kama inaisha. Hata kama sisome jina lako na njoo turu ya kwanza ukuya hapa. Mutakuya mwikale hapa. Tuko na zawadi yenu. Pendo la Mungu Baba, neema ya Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu uambatane nasi sote na wandugu wote milele na milele.